Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum жалпыле YouTube көршілер, амансыздарбы туғандар. Бүгін число 4 февраль 2024 жыл. Ноқат мал базарында туғандар. Ноқаттан сіздерге чоң салам айтабыз. Достар, бірден лайк деп басып қойыңыздар. Бұйырса біз сіздерге саған үйларды тартып шығарабыз. Саат 8-ден 10 өтті. Бұйырса ел көп, соданың қызған жерлер туғандар. Ошол жақта жылқылар. Мына ушул жерлерде саан уйлар. Ал эми ошол забордун лавестин астында эркек торпоктор букалар. Буюрса достор, бирден лайкты басып, каналыбызга сөз катталып коюңуздар, жакшы видеолор чыгарып турабыз. Күн суук достор. Погода дагы ушундай күн бүркө. Ноқаттагы эң чоң мал базар. Центральный мал базар. Бул базар ар жуманын воскресенье күндөрү, ушу базар күндөрү болот. Мына ушул азыр баа сатылды 85 миңге. Торпок эркек экен. 85 миңге сатылды туғандар. Мына ушун сурайлычы. Кимдер экен ол? Канча гана дактыр пулу? 130. Торпок ургач эркекпи? Ургач. Канчанчы баласы ака? Экинчи баласы, а? Süt kança var eкен ака? Саğa башладыңыздарбы? 15 саар кеч. 130 миң дейт, 15 литр sütü var дейт, саар кеч. Торпогу ургач экен, экинчи баласы дейт. Жакшы. Мына көн бирин кайсынысын багытат экен? Assalamu alaikum. Кайсыны багытасыздар акалар? Канчага? 90. Торпак ургач эркекпи? Эркек. Эркек, а? Канчанчы баласы? Содаңыздарды берсин, а, жакшы. Ошол жерде пул эсептеп калып туруп, кайсын сатылды экен көрөлүчү тугандар, барайлычы, чогуу көрөм. Лайк басылыкта да бир жолу басып коюңуздар, көрүп кетип атып эле. Кайсын сатылды ага? Ма эми тойду торпок. Емишинчи эми жатты. Анан эмбей татты бузулат. Канчага алдыңыз ага? 1 кем. Канча? Sayısı. 79. 79 ga. Torpaq erkek urgaçыбы? Erkek, ha? Kançanчы balası eкен? 19. Kançanчы balası eкен bilbedingizlermi? İkinci. Ekinci balası deyt, ha? Goba Sütü kança var deyt, ava? Ha? Sütü kança var deyt, sağır geç. Suradыңыздарбы? Neydi bildiler? Eğen bilinет deyt, ha? Candan şu kıran turalcı. Assalamu alaikum. Kaç ekan aka? 120 deyap. 120 ming, ha? Torpaq urgaç erkek mi? Erkek. Kançançı balası? 3. balası. 3. balası. Kança suradı aka? Bağ oldu bu? 105 kılıçtı. 105 minge suradı bu? Berbediniz. Süt kança var aka sar geç? 3 litre sağlıkta soğan neyimizde. Neç bir karı? Soğudanız versin aka? Ular kimden? Sizlerden mi? Kaç eken? 120. Bul 120, bunusu 100, ha? Torpakları urgaç erkek mi? Erkek. Döküyorsun erkek, ha? Kançançı balları bular? Ekinci, üçüncü, ha? Soda boldu, sıradı. Em geldin, ha? Sodan versin, ha? Sütü kança var sağır geç, ökö sağanda? Bilbedin, ha? Yaxşı.
Uşul çoğun uylar süreliçi. Assalamu alaikum. Kimden eken? Bizdik. Жақсы қаншадан екен aka? 100 ming деп атам. 100 ming. Urg'och. Torpaq urg'och qanchанчы bolasi? Ikkinchi torpaq. Ikkinchi torpaq. Süt qancha bor aka? 10 litr beradi-da. Maşallah. Saatgacha 80 ga berdim. 80 mingga berib berdingiz. 100 qancha deyapsiz? 100. Torpaq mana uşul 80 mingga berib berdi. Sodangiz bersin aka. Mayli. Bular bilmedingizmi? Bu da meniki. Sizden mi? Qancha bu? Bunda 100 ming tamam. Torpağınca bunu urg'och erkek mi? Torpaq erkak. O narx o'xshaydi? Onlar haqda tushadi, o qara. Qara. Amal bu. 3ta tug'an. 3-chi bolasi bu lan. Shu torpaq. Buni qanchaga berib qo'ydingiz? Buni savdo qilgan yo'q shuni. Ha, yem keldingiz ha. Sodangiz bersin aka. Hozir kam kelishib qolsam albatta. Assalomu alaykum aka, yaxshimi? Qancha ekan aka? 130. Torpaq urg'och erkakmi? Erkak. Qanchanchi bolasi bu? İkinci de aytgan bilmiyorum. Ha, ikkinchi deb aytgan ha. Sütü qancha bor ekan aka? 7-6. 7-6. Qanchaga bağlı turadi bu? Yok yem mi geldi? Ha, yem keldingizmi? Sodangiz bersin aka. Yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshi aka. Ozarsını. Salamat. Gün sovuq bo'lib ketdi-ku. Qancha ekan aka? 110 ming. 110 ming ha. Torpaq urg'och erkakmi? Erkek. Erkak. Qanchanchi bolasi? İkinci bolasi. Süt qancha bor ekan aka? 8 litre sütü var. 5 litre yola. Şöyle ağılat-ku. Qancha 10 litre sütü var qo'ra. Buni ku. Pul qancha puli? 100. 100 ming kemi bor deydi. Torpaq urg'och erkakmi? Urg'och. Urg'och qanchанчы bolasi ekan bu? Bu ham ikkinchi bolasi. Ha, ikkinchi bolasi ha. Ana o'g'lim oldi. Baho qilyapti. Qanchadan so'radi bunlar? Bag'ildi bu. Yo'q, baho qilgan. Sodangiz bersin ha. Ana 117 ga surash nima oldi? Ana so'ram oldi. Surashda o'g'li. Suraq bo'lcha ana. Chekadayin suraylar. Hozir yana 3 oydir. Ana shu bola Qancha verdingiz aka? bola kichkina. Qaysi amnaqa bu? Amnaqa bu. Ha. Torpaq erkakmi qachi bu? Torpaq. 4 kun bo'ldi tug'ilgan. Erkak ha? Erkak. Bular parada qanday bo'lib qoladilar? Rossiya bu. Mentalmi? Rossiyadan kelgan. Simetal. 125 ga deysiz. Yo'q, sekin. Bo'l tanidim. Yana ham ziyoda tanidim. 125 mingga bag'ilda biroq bermaydi turganlar mana shuni. Simentalda. Yani 125 ming so'm bo'lgandan keyin. Endi ular shu kundan keyin yine sutga kiradi. Voy, mol. Ne tüvet bu? Karatış bu. Karatış ganda bu. Ertamanda ham sotganman. Mashinadan Assalomu alaykum aka. Jas qancha ekan? 120. Torpaq urg'och erkakmi? Torpaq erkak ha? Qanchанчы bolasi? 5. Birinchi bolasi. Qanchaga so'radi aka? Savdo bo'ldimi? Yem keldingiz. Savdongiz bersin aka, siz sotib oling. Qaysini bag'dasiz aka? Qaysini? Amnon u. 107 deysiz? 107
107 ming. Bo'ldi aka, o'zingizlar chiqmaysizlar akalar. Bu torpoq yo'q ekan, o'zi ekan. Torpoq yo'q o'shadan o'zlari. Chindan to'qmoq. Bo'z ekan ha? Qasaqandan. Narxlar kimdan? Bu parada qanday bu semental degandanmi? Qanchasi tuvatga tug'an bo'lsa? 3-chi. Süt qancha o'tgan? Bu yoqda sog'lom apparatda. Ha. Baykaji deb yazsang 107 ming savdo qildi. Assalomu alaykum, qancha ekan aka? Cüzon. Torpaq erkek burgachi bu? Qanchani torpaq bu? 5-chi. Süt qancha var? Sütni bilbayin deydi. Qanchaga suradi? Ha, yaxshi. Sodangiz bersin ha? Bundan ichkariga ularning yeleri yo'q ku. Sen mallardı suyup durun. Yok suyup. Qaysini qanchadan aytdi u? Yürekten ver boldu. Tam o zaman aşkış bitirip koy. Aşkışa bolsa ver deyin. Suradınız qancha verdingiz? 280 2 uydu. Buradaki bakman verasın ha? Ova. 280 kaçıp param toxta oy. Assalomu alaykum. Qancha ekan? 100 ming ha? Torpaq erkek bu qachi? Erkek. Qanchasi bolasi bu? 6-chi. 6-chi bolasi. Qancha asura savdo oldi bu? Süt qancha var ekan? Yemiz versin. Qaysi kanal? Savdoni bersin ekan? Baykachi degan. Baykachi men seni paskechingmi do'stim? Rahmat. Allah razı olsun. Korkma turaver adamlar betini. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Qancha ekan? Albatta ko'chada ekan. 110. Torpaq erkek urg'achi bu? Urg'achi. Qanchasi bolasi bu? 2-chi bolasi. Süt qancha var ekan? Soat boshlandi bu? Qancha soatgacha? Soatgacha, ha? Soatgacha 5 litr deydi. Soda bo'ldi, qancha berdi? 90. Sodangiz bersin ha, yaxshi sotib oling. Assalomu alaykum aka, yaxshimi? Qancha ekan bundan Alloh? Ha, sizdanmi? 90. Torpaq erkek urg'achi bu? Erkek ha? Süt qancha var ekan aka? 7-8 soatgacha. Qancha asradi aka? Bag'ildi bu? 80 ming oldu. 80 ming ha? Sodangiz bersin aka. Yaxshi sotib oling aka. Turalchi. 120 ming. Torpaq erkek bu qachi? Erkek ha? Qanchasi bolasi? 2-chi bolasi. Süt qancha var ekan aka? Bag'ildi, jeyimlar keldingizmi? Yaxshi sodangiz bersin aka. Yaxshi sotib oling. Assalomu alaykum. Qancha ekan? 120 ming kemi var ha? Torpaq urg'achi erkekmi? Urg'achi qanchasi bolasi bu? 3-chi bolasi. Süt qancha var ekan? 6-7 soatgacha. Soatgacha 6-7 deydi. Tuganlar, qarangizlarchi. Soda bo'ldi, jeyimlar keldi. Yaxshi sodani bersin ha. Assalomu alaykum. Qancha ekan? 90. Torpaq urg'achi erkekmi? Ha? Erkek. Torpaq erkek ekan.
Kaçıncı balası bu? Kaça? 5. balası ha? Süt kança var gene sağır geç. Kaçtı 10 ha? 10 çiğ kolat dedi. Kançaga suradı? 80. Жақсы, содаңыз берсін әка. 80 мыңға сұрапты, мынау шыны. Қанша өдіңіз әка? 70 Мына қарағау? 70. Тұрпақ ұрғаш өркек пе? Urgaç. Ұрғаш. Қаншаншы баласы екен? Birinchi bo'lasın. Telefon Mehmet'den hem şey bulasın. Satavuz. Yine turu suyacağız. Sizden haber satavuz. Қанша өдіңіз әка? Әке, қанша өдіңіз әка? Қанша өдіңіз әка? Емі? Қанша екен өзі бұл? 90 kemi var kişine. 90 kemi var ha? Тұрпақ ұрғаш өркек пе? Bu hikaye var Urgaç'a. Ұрғаш 2 Тартасың айлық. ба? Қаншаншы баласы бұл? Bekinci. Екінші баласы ha? Süt қанша бар екен әка? Var bir 5-6 çok güzel. Жақсы, содаңыз берсін ha? Содаңыз берсін, жақсы сатып алың. Жақсы сатып алыңыздар. Assalamualaikum, қанша екен? 110 kemi var. Aha, 110 kemi. 110 kemi var ha? Sen çıkpaysın kıcıl bu. O, şunu sen koşmayayım. Ben talıkta oyun koşamam bu oldu. Kaçıncı balası bu? Torpa kaçıncı? İkinci balası. İkinci. Kaçağa suradı? 83. 83'e bağlı ha? Жақшы болды, şunda. Oldu. Sen ne olur, жақшы de. Osataka жақсы be. Қанша екен бұл? 110 kemi var. Тұрпақ чоңайып қалып тұр, ha? Erkek. Erkek, ha? Kaçıncı balası бұл? İkinci. Екінші. Бағылды қанша берді? 95 verdi. 95. Жақсы, содаңыз берсін әка? Bozor qancha berdi? 95 dedi. Жақсы әка? Қанша екен? 70. 70. Тұрпақ еркек ұрғачы ой? Еркек, ha? Қаншаншы баласы? 7-8. 7-8 mi? 8 olsa. Çındaq tuur ayttыңыз әке. Bozarda köpçülüğü onca tuur aytpaytты. Қаншаға сұрады екен? Бағылды. 55'te koygan boydan yok. Жақсы, содаңыз берсін әке? Жақсы сатып алың. Қаншаға сұрадыңыз әке, қайсыны? Қанша өдіңіз? 121. Ökövün mü? Baykeci YouTube kanal. Ova. Ova. Baykeci sen tartat kesin lan. Yaxşı tartasın. Torpaqlar erkek urgaçı mı? Bittaz erkek bittaz urgaçı. Ha, erkek urgaçı. 121 bin. 121 mi? Kaçancı balları bul? Gece unsularım. Neki baskam. Жақсы, содаңыздар берсін, жақсы сатып алыңыздар. 2 uydu 120 миңге сұрап отады туғандар. Мына ушул жерде дагы сода болтат. Көрөлүчү канча кылды экен. Канча бердиңиз? Канча кайсын? 80? Торпак ургаш эркекпи? Эркек, а? Канчанчы баласы? Садыратачы садырбай калдыбы? Sütü var ha? Kança ağzı sağır geç. Жақшы, содаңыздарды берсін. Мынау ушуну багыл утат. Туғандар. 80. Өтөлүчү туғандар, ел көп. Сода кызыган жерлер туғандар. Лайк басылектер да бир жол басып коюңуздар.
Başka birileri görüp da kişine olsa da faydası tiysin. Assalamualaikum. Kança ekan aka? 115. 115? 115 bin. Turpak urgaç erkek mi? Erkek. Erkek. Kaçıncı balası bu? 3. olası. Üçüncü? Turpak çoğoyu bu şey özüne teң bolup kalıptır ha? Sodağılığı kança surad aka? Verildi galiba. Verilek ha? Sodağınızı versin aka? Jaq satıp alın. Ene bola kança ekan? Aka? Dinar. Ya, den değil mi? Kançadan? Suradınız mı? Kança deydi? Kança öyle aka? Pulu kança? Kança? 110 bin canlı. Ha, 110 bin kemi var ha? Turpak urgaç erkek mi? Erkek. Kaçıncı balası? 3. olası. Üçüncü balası. Sodağılı kança verdi? 85 bin. 85 bin surat dur. Ha, 66 değil. 21. yutup atken. Birincisini hem tuvat eken. Birincisini hem tuvat eken. Tuğanlar жақындап қалып тұр жоқ. Достар, мына ушинтип видеоды жыйынтыктайбыз. Лайк басыңыздар да бир жолу басып коюңуздар. Алла разы болсун баардыгыңыздардан.